kuvuga ubutumwa ukora ibyaha ntago wandikisha, kuririmba gukora diakona ufite ibyaha ntiwandikisha. Nimanze mwihane kuko kiriya gihe Yesu Kristo azavuga ati sindakuzi. Uzaba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu, uzaba wararuhiye iki? Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, muraho murakomeye muri ibyura. Ndashuhuje abantu baba mu Rwanda, nkabanshuhuje n'abandi baba muri Mozambique, nkabanshuhuje n'abandi baba mu Burundi, ababa muri Canada, ababa muri Australia, ababa muri Uganda, ababa muri Kenya, ababa muri Amerika, mbese ababa mu mpande zitandukanye bahora bankurikirana. Nukuri murankurikirana pe. Yesu Kristo nabaha umugisha. Yesu Kristo aze abahe iherezo ryiza. Ndabasabira iherezo ryiza. Bene data, hano mwisi ntago ari iwacu ni mu ijuru. Uyu munsi ndabafitiye ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli 18 ku murongo wa 21 kugeza kwa 23. Yesu nashimwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, turi mu nzira tuja mu ijuru. Dukwiye kubandanya urugendo, ntiduhagarare, kuko nitwahagarara ntago ari byiza. Reka senge hanyuma mbandanye. Bene data, nukuri ndabasabye, rino ni ijambo ryiza Imana iduhaye mwaya masaha. Hari mu kugera saa 6 z'ijoro, ubu ni saa 5:50. Imana yashimye ko nkora akazi kayo. Abandi bari mu buriri, ariko ngewe ndicaye kugira ngo nkore umurimo w'Imana. nkaba nsaba rero mwene data, aho uri hose uri bwumve ino video, wicare wumve ubutumwa bw'Imana, wumve ijambo ry'Imana, maze urangize iyo video. Nukuri bene data, murangize iyo video. Murakoze. Yesu nabaha umugisha. Ndabakunda. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, urera urakiranutse. Mana, dore ndi imbere yawe aya masaha, wanyemereye ko nsubira gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, uhabwe icyubahiro. Nta yindi Mana iriho atari wowe Data. Ndakweretse abantu bawe Data wa twese, aho bari hose mu mpande enye z'isi, mu mpande 4 z'isi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ubagire neza, ubaha umugisha. Data, ndakwinginze no jambo mwami rigende rikubite mu mitima y'abantu, rigende rikora akazi mu mitima y'abantu, rigende rihindura abantu mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Data, ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze mwami, itara ryawe rinyakiremwo. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka, undungikira abamarayika bawe bangote mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasaba umwuka wawe wera mwami aze anshigikire, nasame nawe avuge. Urakoze uwera, habwa icyubahiro. Sabye mu magambo make, byinshi ubiduhera ubuntu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakora, akitondera ibyagezwe byanjye byose, agakora ibitunganye n'ibikwiye, nukuri
n'ibikwiye n'ukuri azobaho ntazopfa. Reka nsubire mweno jambo. Ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu vyaha byiwe byose yakora, akitondera ibyagezwe byanjye byose, agakora ibitunganye n'ibikwiye n'ukuri azobaho ntazopfa. Iri ni jambo uyu n'umurongo wa 21. Uratubwira uti ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu vyaha byiwe byose. Ngo ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu vyaha byiwe byose. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kutubwira ati umunyabyaha niyihana akava mu vyaha, niyamenya ko yakoze icyaha, niyamenya ko yakoze ubusambanyi, niyamenya ko yakoze ububeshi, niyamenya ko yakoze uburyarya, niyamenya ko yakoze ubwibone, niyamenya ko yakoze ububeshi nakubwicanye akicana, niyamenya icyaha yakoze agahindukira akaja kwihana, uwo muntu ntazapfa. Bene data nshuti z'umusaraba, ikintu Imana yanga icyaha. Icyaha niwo mwansi w'Imana. Kandi ndakubwire, Imana ntabwo ikwanga, ahubwo yanga ibyo ukora. Imana ntabwo yigera ikwanga, ahubwo yanga ibyo ukora. Ibyo ngibyo ukora bibi nibyo bituma Imana yigira ku ruhande, ija kure yawe. Haleluya. Ngo ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu vyaha byiwe byose yakora. Ngo akava mu vyaha byiwe byose, mbese byose yakora, akitondera ibyagezwe byanjye byose. Ukitondera ibyagezwe by'Imana byose udakuyemo niri. Byose. Haleluya. N'ibikwiye byose n'ukuri azobaho ntazopfa. Mwene data uri muranyumviza, urashobora kuba ukiri mu vyaha kandi uri umukristo warabatirijwe. Urashobora kuba ukigendera mu busambanyi kandi warabatirijwe. Ndakubwire mwene data, niba ugenda ukora ivyaha, umenya ko muri wewe umuntu w'imbere yarapfuye. Nubwo ugenda mu rushengero, umukristo wo mu rushengero, uri umupagani wo mu rushengero, ugenda ubugingo bwawe bwarononekaye. Ariko kugira ngo bumere neza kandi niwihane ibyaha byawe, niwature, niwihane usaba Imana imbabazi. Imana irakubabarira. Nturebe ngo warakoze ibyaha byinshi ngo Imana ntiyakubabarira. Imana yakubabarira. Urazi ko umaze imyaka n'imyaka mu rushengero, ariko uracari mu byaha, uracari umubeshi, uracari umwibone. Ndakubwire mwene data, ijambo rivuze riti ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakora, akitondera ibyagezwe byanjye byose, agakora ibitunganye n'ibikwiye n'ukuri azobaho ntazopfa. Bishatse kutubwira ko umunyabyaha, umuntu arimwe arakora ibyaha, amaherezo yiwe n'ugupfa. Umuntu wese arimo arakora ibyaha, wewe uri kuranyumviza, wowe uri mu byaha, uri mu busambanyi, uri kurakora ibyaha bitandukanye, ndakubwije ukuri, amaherezo yawe n'urupfu. Ico nakubwira rero, nuhunge uve mu ibyo byaha uri murakora. Reka dusome ku murongo wa 22.
ibicumuro byiwe byose yacumuye nta na kimwe kizokwibukwa ngo gishigwe kuri we. Azobeshwaho nuko yakoze iby'ukugororoka. Haleluya. Ibicumuro bishatse kuvuga ibyaha byiwe byose yacumuye nta na kimwe kizokwibukwa ngo gishigwe kuri we. Mwene data uri kuranyumviriza, niwamara kwatura, niwamara kwihana, ukihana ibyo byaha urimo urakora, ibyo byaha Imana izakubabarira, ntago izasubira kubiguharura ko kubigushiraho kandi, kuko uzaba wihanye. Ntago izongera kukubarira ibyo byaha. Mwene data, ko urimo urakora ibyaha wihishije, kurimo urakora ibyaha wihishije, reba ukuntu uri kuragenda wambara ubusa, reba ukuntu uriba icicumi n'amaturo y'Imana. Reba mw'iki gihe cya corona, benshi bari kubarya icicumi cy'Imana ngo nuko ngo hari corona. Reka ndakubwire, Imana icyo ishaka ibyayo uyihereze, haba mu mahigwe, haba no mu marushwa, mu ngorane no mu mahoro, uyihereze kandi yo izaguma ikora. Reka ndababwire bene data, Imana irashaka ko tuva mu byaha. Imana ntago ikeneye ko tuguma mu byaha. Urashobora kuba usinda ukavuga ati nta kibazo, ariko mwene data, izo nzoga uri muranywa aho zizakugeza n'ahantu habi. Ibyo byaha uri murakora bitandukanye, aho bizagutwara ni habi. Ni habi. Ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana ya Isiraheli ishaka ko twihana. Nimuze tuve mu byaha, nimuze tuve mu by'isi, nimuze tuve mu by'isi, tuve mu byaha. Reka mbandanye ku murongo wa 23. Mbega mugira ngo mpimbagwa nuko umunyabyaha apfa? Imana irikira kubaza, mbese ugira ngo Uwiteka anezezwa nuko umunyabyaha apfa? Uwiteka Imana Isiraheli ntago yigera inezezwa nuko umunyabyaha apfa, ahubwo Imana inezezwa nuko umunyabyaha yahindukira akava mu byaha byiwe maze akabona kubaho. Burya iyo abantu bapfuye benshi bakagenda mu muriro, mu ijuru Imana ikabona bangahe gusa, ntago inezerwa, kubera ko Imana ibihombye. Mwene data, uracari muzima, uracahumeka umwuka w'abazima, uracumva ubutumwa bwiza, uramenya ko kuba Imana iguteretse nuko utunganya ibidatunganije. Nicyo kintu Imana kigusigarije mu isi, utunganye ibidatunganije. Imana ishaka ko wihana, Imana ishaka kuva mu byaha, Imana ishaka kuva mu bujura, Imana ishaka kuva mu kwambara ubusa, Imana ishaka kuva mu bwibone na jalousie. Benshi muri mwebwe murafite amajalousie, mukagira abagenzi banyu. Iyo mubonye umuntu Imana imushize hejuru, muca mugira jalousie, mugashaka kumugira nabi. Reka bene data ndababwira, iyo ugiriye jalousie mugenza we kubera Imana muzamuye, wewe ubwawe ntuzamuka, kubera ko iyo jalousie yawe ituma utazamuka nawe. Ni mwihane iyo jalousie. Ishari, jalousie ni shari. Muri mwebwe murafite ishari, uri umuririmbyi ukagira ishari, muravuga butumwa mukagira amashari. Reka ndababwire bene data, ni mwihane iyo shari.
Uwiteka Imana ntago anezezwa nuko umunyabyaha arimbuka. Ntago anezezwa nuko wewe worimbuka ngo upfe. Imana ishaka kuhindukira. Imana inezezwa nuko wohindukira ukava mu byaha. Nibyo Imana ishaka. Nimuze twikontorore. Nimuze turebe aho twagize nabi. Nimuze dusubire inyuma turebe ingendo zacu ko tugendana n'Imana. Nimuze duhindukire Uwiteka, maze Imana itubabarire. Dusabe Imana imbabazi, tuyibwire ibyaha twakoze, hanyuma dusabe Imana imbabazi, tubone kubaho. Imana ya Isiraheli ishaka ko twihana, nico ishaka ko twihana. Mwene data uri muranyumviriza, Imana ishaka kuva mu byaha. Imana ishaka kuva mu butinganyi. Imana ishaka kuva mu kwikinisha. Reba bene data, nkawe wa mukobwa we nuraja ku mugabo ariko waramaze kwiyonona, urikinisha ijoro n'umurango, urikinisha waramaze kwiyonona. Nkawe wa musore we buri joro urikinisha, ariko bwacu ukavuga ngo uri umukristo, ngo urakunda Kristo, ngo Yesu ashimwe. Iryo zina ukarivugira ubusa, waraye wisambanya, waraye wikinisha. Bene data, nimureke kuba imbohe ya Satani. Nimwange Satani, kuko ibyo byaha muri ko murakora bizabatwara kuzimu. Mbega mugira ngo mpimbagwa nuko umunyabyaha apfa? Niko Umwami Uhoraho abaza. Ikimpimbara suko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Rumva, subire mu ino jambo. Mbega mugira ngo mpimbagwa nuko umunyabyaha apfa? Niko Umwami Uhoraho abaza. Ikimpimbara suko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Ikintu kinezereza Uwiteka nuko wohindukira, nuko wova mu byaha maze ukabaho. Bene data, nuko wohindukira ukava mu byaha maze ukabaho. Haleluya. Yesu Kristo ntago ashaka ko wewe upfa. Kandi iyo umaze gukora icyaha uba umaze kugira ibikomere, ibisebe mu mwuka. Burya uba wishe ubugingo bwawe. Icyaha cica ubugingo. Iyo ukoze ibyaha uba uri kurica ubugingo. Kandi benshi mugenda mwarapfuye mu bugingo, ubugingo bwanyu bwarapfuye. Benshi ubugingo bwarapfuye. Nimuze duhindukire. Nimuze tubwire Imana itubabarire. Nimuze dutakambire Kristo, atweze, atwoze, atubabarire, maze tubone kubaho. Ndakubwije ukuri, umunyabyaha nta juru afite. Umunyabyaha nta juru afite. Umunyabyaha ararimbuka. Umusambanya akarimbuka. Umwibona ararimbuka. Uwihindura ararimbuka. Nimuze dusaba Imana imbabazi. Nimuze tubwire Imana itubabarire. Ubwire Imana uti warasambanye. Ubwire Imana uti uri umukristo kandi uri n'umunyabyaha. Uri umupagani wo mu rushengero. Benshi muri abapagani wo mu rushengero. Mwene data w'umupagani wo mu rushengero, uri kurabyumva, aho ubona uri kuragenda nabi, urahazi. Niwihane uhunga urupfu. Niwihane kugira ngo Yesu akubabarire. Niwihane kugira ngo wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Umwami Yesu aracagushaka kugira ngo akubabarire. Hazagera igihe imbabazi zishira.
hazagera igihe kubabarirwa kurangira. Rino jambo ryo kukubwira ngo wihane hazagera igihe rirangira. Mwene data, kino gihe ukiri muzima wari ufite amahirwe yo kwihana, ariko niwamara gupfa ntabwo uzigera wihana, kuko bizaba byarangiye. Uzaba ugiye kubazwa, uzatererwa mu muriro. Bene data, nimuhunge icyaha, mukurikire Yesu Kristo. Murazi ko ibibi byose, ibyaha byose biva kwa Satani. Reka ndakubwire mwene data, Satani arimwe arakosha ngo ica umuntu nta kibazo. Niwitwararike ibintu by'ubwoko nta kibazo. Kandi muzi neza ko mu ijuru nta moko ariyo. Mu ijuru nta moko ariyo. Ariko wewe uracagendera mu moko. Imana yaremye umuntu. Ntabwo yavuze ati ngujya ngo nuyu nguriya ngo niyunguriya ngo nuyu. Bene data, nimuze dukurike Yesu Kristo. Yesu ashaka kutuva mu byaha. Uri kurambara ubusa wa musore we. Uri kurambara imyenda igufashe. Wa mukobwa uri kurambara imyenda igufashe. Uri kurihindura. Reka ndababwire bene data, nimwihane ubugingo bwanyu bukire. Kuko nimwaguma mu byaha ubugingo bwanyu buzarimbuka. Muzarimbuka nimutihana. Imana ya Isirayeli ikashaka ko mwihana. Haleluya. Imana ya Isirayeli ikashaka ko mwihana, muhindukire kugira ngo mubone kubaho. Reka ndababwire, murazi kiyagiye nicashika, ijisho ry'imbabazi rizaba ryagiye. Yesu Kristo ntago azakurebesha ijisho ry'imbabazi. Ntago azakurebesha ijisho ry'imbabazi. Ntago uzamwibutsa kuriya waririmba kajya kajwi keza wari ufite. Kuba wari ugafite rero ufite n'ibyaha. Yesu Kristo ntago azakwibuka. Kuvuga ubutumwa ukora ibyaha ntago wandikisha. Kuririmba gukora diakona ufite ibyaha ntiwandikisha. Nimanze mwihane, kuko kiriya gihe Yesu Kristo azavuga ati sindakuzi. Uzaba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu? Uzaba wararuhiye iki? Uzaba waruhiye iki? Kuvyuka karugenda gukora diakona kandi ubikorana ibyaha, utanahembwa, utandikirwa. Uzaba waruhiye iki? Ni wihane kugira ngo wandikirwe. Ni wihane kugira ngo wandikirwe. Imana yashaka ko tuva mu byaha byonyine. Tuve mu byaha, duhindukire kugira ngo ntidupfe. Umunyabyaha impembo yiwe n'urupfu. Umunyabyaha impembo yiwe n'ukurimbuka. Nimuze tuve mu byaha ntiturimbuke. Bene data, niwikontore mu mutima wawe nibihe byaha uri kurakora. Ikontorore. Yesu Kristo araje gutwara umugeni. Ikontorore. Yesu Kristo araje, maze mwihane. Mwihane kuko Yesu Kristo araje. Niyasanga utarihana uzarimbuka. Yesu Kristo nabaho umugisha. Ndarangije ahangaha. Nukuri mwihane, nimwigenzure, nimwisuzume. Isuzume mwene data. Igihe nzamba yakabanga niyavuga ntago uzayumva, kubera ko uzaba ufite ibyaha. Kandi ndakubwire, ano magambo yo kwihana ntago azongera. Umva hazagera igihe ashira. Hazagera igihe ashira.
uzahazagege ubura umuntu akubwira amagambo yo kwihana ngo wihane. Iki ni igihe cyawe cyo kwihana. Yesu arashobora gutinda gato, urupfu rukagutwara, urupfu rwagiturumbuka ugafuta gwaye. Mwene data, koko utiyumvira kuzapfa, nimwihane. Yesu araje. Yesu ashaka ko muva mu byaha. Yesu Kristo nabaho umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye data. Ndagushima ukuntu Mwami Yesu wanyemereye ko mbwira ubwoko bwawe ijambo ryawe, ntabwo icyubahiro. Mwami ndakwinginze rino jambo rigende rimere mu mitima y'abantu, rigende rikora akazi Mana, rigende rihindure. Urakoze Mwami Yesu, umwuka wawe raherekeza rino jambo, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amena. Uwiteka Imana nabaho umugisha, ndabakunda.